hadin ka jingmi jong ki khubor halor ka jingdon jong ka jingshalan ya ka khando dak bati naw we ulum bat shalan sya ka wei ki company ka basina surok hajala asam kumbal keno da ka jing sokhya halor ka ki jing le bi an klem da don kono kono ka jing ai bor lane ka jing yo bor bat ka jing tip nagalyang jong ki bor sinong lane ki bor raj lane ki bor jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bapet ya ka jing scam jong ki khando khyam lane ki bor pinya district haribhoi hane kasngi uba pania ching sim ubriu chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council dalade hi rankat bat ka kanhon ulale ban hiar se ketika jaka ka bahap apok shnong pilingkata haribhoi district ban jurib halor kene kejing don ka bakum kate kejing ti ya we ulum ha ka por menmet bat ra ya khandau sha asam habakran halor kene uba pania ching sim ulong ba namar bala shule bi an klem kono kejing yobor nagalyang jong KHADC kan sapha da kejing ujor sha magistrate ka office u deputy commissioner ka Haribhoi district ubari pet chekene ka thang bat kum juro ka FIR sha ki bor pulin Shushu uba pnia ching si mulong ba ka shokos notice kabala ban ai hau te ubri ubala kam ba kadi kecaka jongu ba urei banwan penisai rangkat kikot kisla ki babiang jong ketika khendau bat hagano gurkom ula yobor banti ya ketika khendau umpat la satya ban pendap Hendrai ulas sedang biang banti ya khendau hagapor menmet bat kene kala penbitar ya district council barokawai Hagani kasih nalor jong ba penya ching sim ubriu chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council lalit banjurib seketika jaka haga jingya senran lang jong kibor penya district Haribhoi kibor pulit ki officer naga district council ki menteri jong sim ka Hima Malim ki nong mikhamat naga Raj Marwen ki nong ilam na ki artili kiseng bahlang Haribhoi district ki bakentop ya kaseng HNYF bat kaseng KSU lembat kiwe Nimban seban apa ya deputy secretary charge kalan dan juga sponsor ban file dekat komplain sya magistrate DC office buat dekat FIR si polis abedip kami tenrei dang mentak padang yo tip pa dang menin la penpoi ka jingkho NOC sya OC Imra ba mengip dapat kami kim la ai kanun ka jingbit yang mentak kit pha sya ni ka kam sya komplain But ngin pendap syai kani ka syukos yang cumi dekat bagi officers naka council apa kerjanya trailang buat ka district administration Haribhoi district la mikmat dari magistrate beri pe kani ka jaka nangta i sector officer jong police nangta ngedan langgu buat nakal yang kelima buat nakalat di Menteri Sotun di Pasar Long Menteri Langstik berkiwi-kiwi de kajingwan kajungi hang ni posnong bilang kata mentakasmi kajing selan lang lengkap bagi samlan nong ilam lagi sing balang kuka Khasi Students Union coba dengan Haribhoi HNYF berkiwi-kiwi kalau halor pengiyo cintip dangshen bakal don kajing di kendo klaim kanu kajing ajing bet nakal yang ke district commission nak district council dan nak Hima hang ni posnong bilang kata ke bangi i mata ni belum baik pelati ni kendo pelakit cimit cepo asam but nakal yang jungi tang masinyo cintip dang tang steo tam menchua ila wan lapha ki officers jungi sini balai ka syukos yuni try jong ni ka kendo pakam balong try but ya kata nila isu kumba sandrus ni kini ka syukos notice ba unha berjubab hapo ka khatsan singi kumno long try kini kendo but hapan wanra wat ikikot isla kidulit kiba pensisya ba tau beri makam long try de haduk mentap ngimpat yo kanu ka jing kanika jing tip banwan itu sini ebedi nika jingja dan nakaliang jong ka council dang mencisni ru mensimit nilai i biang po ke media ada ka jing yarap jing pai sini ka sinong bemarjan bakladon biang ka jing ti bi anyu kendo nang ni berbatra syasa ke klapen kita ini namar bawat tang ka syukos ke bengkong ru 4 jubab dari sedang dia rekam
Nama haka syukur sengi ong badai ben pensangnya lu cisundan hikam klem part 1 ban ajubat bat ben pensisai kot setelah bedi jinglok try ka kandong. Te mentang lawan yang dalati masyukur ben petip barakum no hapo sengi asni hap ben poin ya ka jubab nakal yang tu video bekam. Rai ngayo tip bakal dan ka jingtho ka papoi ka application sha si meliam dang menin kasini ban pan jingbet te kata ka jingpan jingbet kan nya laga jom rai ya menta kini ki beriu ki bakam ya kini cakap kin hab ban jubab sha hapo asni sha ka council te bat nalor kata ru ngilabu dah ke kendon bala datang wan tray shibet menmiet na lalashay ngimban se ban hab ai bat bla tha yo deputy secretary jong council ban ai da kawe ka formal complaint ne ka jing ujo ka district administration but ka FIR si police ban kem madwar yu nuclear uba le ya like ya ka ai ka bala dan habo council te kani ketika jingwan ka jungi ngets kem da ka jing kersan lang ringkat na ka administration ka himamalium nataki samla nak seng halang KSU HNF bat kiwe kiwe es kamba kani ka jingwan jungi kan long ka bejok haning si